Mama Chomu, I mean, making some be making who fight Harry a red on Mahama. Betty, and just a look to Vienna's old bumpire. I carry or my concrete gun we say. Baby, I got just a seal with a ye. Or money handsome ye. Ghana, in a ye. Kitty cry. Says I'm looking at a boko and talk out at a sujina brand. At one try, and a busia. Ya Sawla Gonja Fuono, a Mahama Krum for Gonja, Mahama Krum for Gonja Fuono, and a Birifor for Eden to cover for SCN. I may say, I'm Gassiano. Ya declare curfew, or Montoquano, as in the Boko Kuran Toqua. A knee a who pay. Mamma Chili, when I was watching Amami. Ever comment session. I have Penyah block media. Best was any demo. Or better, I keep video no other. My subscribe button. It's not back and keep notification and latest updates. Not better, why you, dear mammy. Ever comment session. Must also Baswa. No watching no for any of the ashes. 89 menya statistics be every move. I say on a global peace index. Ghana's position in 5 years. Just say we are seeing now. Ya soon J and 107. Baby, Ghana a Gina. We are seeing now. Baby, Ghana a Gina. What I say? We are seeing baby Ghana a Gina in the past 5 years. No, over the year of 2021. Na what we are seeing na Ghana ye kan omanya asubio ma na Ghana to so 38 near the number 38 over sub-Saharan African rank yes over Africa hanom na Ghana ye da so number 2nd near to so 2 omanya asubie wom near to so 2. I remember in 2019 na Ghana ye da first in Africa country over sub-Saharan African rank na Ghana ye da first 2019 Ghana da first but 2020 everywhere 2021 anymore Ghana be that second 2022 still na Ghana da so that second 2023 Ghana be that fourth Africa I say oba area senior movie akoda 51st the 51 2024 Ghana near that so that fourth let's oba area senior the 55th 2025 we say Ghana akoda number 7 in Africa no area senior akoda 61st 61 etina me busa mo say den na push here a free peaceful country na push here ko etin kakra and in my opinion no this is what I got. Ghana witnessed all sorts of nonsensical demonstrations when NDC were in opposition. Our brand is for TV opposition in whom kwasi ade to trust me Jimmy bebrebe from 2020 ever and when I started pushing Ghana free number 1. And this ankwasi ade we nyina ya brand NDC for TV opposition Jimmy we nyina no it happened when NDC were in opposition and kwasi all sorts of nonsense Jimmy semunko a na cause problem ha yes if the demonstration kwasi the Jimmy demonstration kwasi asem Jimmy nko a to trust me Jimmy ana Ghana area we be yadru area dru ha ezimi a sure say 2025 nko we ne de na Ghana cause we 2025 we no year na end there 2024 de e ho update 2025 no 2025 nko we update ba 2026 I mean say Ghana and Africa you go akoda bed number 30 na we asinya de betwam be 200 normal. Now let's get back to the conversation. Okay, say boko entokwan eto ntwai aboko ntokwan they are fighting over chieftaincy awo kire say mampusifo no na kusasifo no obi a claim ownership of the boko land obi a kire say omu nananom edinka betena boko asase no so ebekekire ye enti omu no se fata say ye ma omu hene enedi ade asa boko na aba azegre ana face no Mahami kire omu nyina mampusifo so hene Mahami omu kire say oh kuisa the fortune say azegre na bazuka or no think odi or tamboko na bakonya so man pretty fortune say Mahami and also tina boko na bakonya gese so samenti wan siye bi na busin siam no gese no okọ Sawla sound kwaro ebi abeda ho Gonja ene Birifor no e de sie ni Gonja ene Birifor no e de ntokwa chinchirinche pa asesa afro so Charlie, the being over to my father how? I did being over to my father has said. A cooling say, Negatum. How what's a Caribbean, but showing here 5 service for power immediately.
We need fire service immediately. The pain how much my father. There is a jack on the tomb. And I think it's easy for my modern light. And see, I think for the situation that you are situated. Good afternoon, everyone. I'm currently at Sawla police station, and due to the conflict, this is what is happening. See, people, we are urging for all political leaders, stakeholders to come and intervene. People have been displaced. Others are in their bushes, hiding in the bushes. And then those that made their way to the police station, they are the people here. So we are urging all political parties or the politicians and then the stakeholders and all security personnel to come to our rescue. This is what is happening currently. So we are urging everybody. These are people. Look at children and women being, since yesterday up to now, they've not eaten. So we are urging everybody to come to their aid. We are pleading, we are on our knees, urging everybody to come to our aid. This is what is happening currently. Thank you. Yes. Yes. Iyo gogo to bakalantange, bo to puna be mutaba sul puna be shingetir. Lele abimbi ekim bono bol podi abri ko shina lo sana mananta mala puchi. En sola ambe ba. Menya ba juanya ambe ba. Ambe ba nyaba support manye. Ko. En ko kavane. Oso ka sawlo ora fa ka ko ora fa ka san ora kama ora. Ko. Fa na yen ka be ora. Damango yonga eskenyam. Akama nyana ko gbure na sobuta aprepe. Amba alnana. Amanandi. Aman askama na malga amanu. Anya bo chondo. Bina ekeni bi chompi ko shinamba. Chompi ko shinamba. Amba chondo. Amba chondo anyuma shuli amba chondo. Alona ya chara ko njabane ke anyuma shuli anyaba chondo. Nkabe ka nyare na kan fondo. Ami chukumu mule. Ambi chukumu munale. Ama mushe amba mu blade. Akama na kukure na sa gutabar anyuma shuli. Ambi chukumu mule. Kai. Onyo ko san yo. Bayo abaraye fo yo. Onyo ko san yo. Okay, anyo. Akama na be uranyuma shuli. Keri andi ma plo andi ba kin shipre na be malana. Andi ba kin shipre na bilan ku ka ba kamala kin shipre liya. Kavane alzan berko. Kai maka banto. Kai akaba sa ampema. Kai chompi ko shinamba. Bravo phone any o ma se nyina ne se ase gonja fo no aye wala fo no o mu sisi wo mu in a way say gonja sa so mu say gonja sa no mu tie mu nyina mu tie o mu nsa sa na mu dia but ebu abusi bi hono mu a bravo phone kwa kwatena busi hono mu akwachichiri kuro no ama kuro no abaye kuro afi akoye kuro na wie no zenka bravo phone no do dinga kwatena hono mu no fine or no thank you oyi ne panyini e ma no koda no nanka o mu eye ahene no o be say gonja hene ba kuro mo se o e kuro na brefofo abechechire no mi be yi gonja ni amana be di ade e wo e ho no mo eno so ana fe brefo se da bi sa de o so mo ntia se sa ntia ne o mo ni o mo di asie ni ama bi akọ Sawla Tuna Kalba e ho no mo no entokwa e di ahimo ho no mo no enye ntokwa kuma Wouldn't bibi. Ade ba kwa ya na e ha me ne say. Ade ba kwa ya na mudi sisi ye be fofo ne say. Before ni akọ kwa ye tuma akọ chichiri kuro. Na obiante wana wakọ chichiri kuro na
ekuru ne ebebie kakra no na wala fo na se gonja fo mo yi omo hene na wakokotena ho na ono no muma ya brefofo hene wo hwe sa asem we afiri himfa wo se a land ne ye die ntino ye be yi ye kurum ni na wakoye hene wo ho abranye sanso na ye no I say nipa na okochichiri kuro no wo delegate na ono no ya ohene na ohwe ho nyina na wodi wutumi ma ne say ohwe sa area ho nyina eho ye ne dia sempo se taxes bi wo ye betua eno no sa ohene no ene bi dis adwuma na ade ma wo central ohene no se de be ya wo be ye delegation na kasa godo bi amoti ho no omo be accountable to you se de be ya obi e be ruling the people na ade asunje den aba na berfoni abesi onom na wakowura kwaye tumbi mu anase wakowura ngule mu akosini fie na edom adwane aba abeto no ma ye mana ye kuro amodi omukuro kasa to dini no de omba ye ne say gonja fo ne be ye omukurum ni na wakosa kuro ne so akotena ho na waye ohene wa berfofo so enti no bibia ni abofofo ni tumi bibia ni amu ni tumi asase muti so kuro no omosan tomo omosa eye plot adenti na wasa sa ne mo weba ye nyina ye Ghana fo mumma kwane nyina yentna asundwem na asundwem de hine ewa Ghana ha me se ya gborura wo ye nyina ya hine ye gitum nanso enye ntokwaso awase umma kwane befofo no so no omon feel say we are Ghanaians. We don't need harassment. We want the people of Ghana to understand that before are not strangers. We came and settled in Ghana before Ghana gained independence. So we are citizens, we are not spectators. We needed to be treated like citizens. The Gonjas should stop harassing Bifors and saying Bifors are strangers on the land. We are not strangers and we will never be strangers. We will continue to live there. See, as a say, Bifors standing go baby am free baba and omo ya ohu baby ye free over 200 years ago. 200 years ago and 300 years ago. Ye yan san kwane kwa nkrofo nti ho. Say ya this chef for ewo Ghana ha. Enti munsuya bonofo na munsuya kumase ohene osetutu na munsuya Cape Coast for hene na munsuya info mo southern part na munya osase ne ye dia asase no wo ba no wamfa asase amba asase bia anya wodia ye nyina ye te asase so enti na nkasa asase ne ya wodia enti wo dia wo pena wo ye da bi kumase kura wo ba kumase investment papa bi wo ho a kumase ye kurom a ye tonton nyoma businessmen akase ho kura no otumfo osetutu on harase ho bi ho Osi obi antena ho free na adenti na wo de wo man mu ye betena ho no na wo yiyeye na wo harase ayi atokwa kakra ebedo mumpene ba yere kakra hey kansu ye ba ye mudai hey aden yende yenye de berfofo yenye den Mahama wutie mi a yusu utumi na fa settle sa nemo we nyina na ye aye me ameti emi ye communication emma Mahama ma ye dwumaden ade ma NDC makasa ma NDC mi ebefuani me ka ho bi na NDC ba power enti mumwaye na yenso ye brefofo so yete ho no yenso ye wuni ne se yenye wowo na yenso ye kuromafo nyame nhira obi biara bye bye mama chomu ani ami kan sama mi me kan mo fatari ya erajo mama Adanjio Penyah Gonja fo omu kundangati fo hanyinara Sawla Mukuye Because Papa Manny na famo Mami na mulam Binya Bakuye Hunu Sawayate Obiani Babio Yara Mahama We are going to need Yes, Rapa Wachosa for Unazi from on one day. Omukuye nyina o mukuye busafo nyina mimi fie na mama Fred o se kanu yekumafa sa akukọ aden boni benku a the pacho Nura Mahama kutojogu from Sandan Sayam for anywhere ready this think as someone said because after me followers and I say and can inside you na
Izunumo mizu. La Sawla Tuna Kalba se Tuna Kalba so edino mo fanchame be me edino ne boya me den ti mo fanchame oba me kan okura nkyere mo se mo pe enyimu nonsense mo pe enyimu pa mo timi kyere ni pa se too much Ghana na yati ase ye ka se ye do bia ba kosam ba obi anu anko free Ghana how obi ye mi tu free ha mi free ebi free Burkina ebi free Togo ebi free Mali ebi free Sudan ana wa ba tatra Ghana just say ye ina ye ka say ye Ghana for no na ho na say ye bo Ghana na to ho no sa we na nipa bi te so dada ansa na ono da bi amotu amokunto kwa say we free Togo nti asase no nka ho we free Mali we free Cote d'Ivoire ento onka mo asase ho Sawla Tuna Kalba subanfun we ya sabi mu ye no nipa ban na oban na adwen se oba be establish companies ama mo mana omuni adwuma ye na anya biaye nti asanteni ban enkrani ban bunini ban kekos ni ban ena be ba o se oba bia business ama ne ma bia anya biaye asase fia bia na mokon bad information kra one plot mu fuma ni ntomo yere na mo mano na munja na mo ya no sirafo mu pentitimu dodo edina modema mo sa entafo no ojo sa dinu adentina mo de sa dini mamo because na fast no na mo dom ho e ba na se na se de sabi mutimi kunkumu eyan kwase normal because of normal ketekete binti edena mo pani wiase edena mo pani Ghana edena mo pa mo kwanya musuonya mo na ma binya adwuma ne mukrom ho mo ne eba sunwan kumase nkran a omba so kaya yo asana mo nya biadi ebi kura ni ba bi da asa ka mo katra ban ne so omma ye no ma papa wo sire mu ma mu nya adwuma nya no mo to na mo kunkum ana ofria ana umfria ana one plot ana mo kunkum mo yere na mo ma munja sa ko sasam no think about your children, think about these little ones, think about your wives. Adiam krano no. De bia me, opa mama bo aban na ti so o ma ya japade o ma bia bia nyuma o sire ma me ka ho bi. But musu anu mo ban bi ya kira say every year bia aban sika o de be potanto ko o sire mu no. So aka say ko di bia nyuma kam wo nyuma bebre. But esa say de bia mo ko to kwanti odi potantinu sika ba na odi ba bia nyuma mu kurom ho sika ba na odi ba ya akwan amamu munja sa no ma no na mo masumje mra kronum God bless Ghana abusia eye Gonja Birifor omonto na mo kono Sawla Tuna Kalba honom no Mahusa nkofo bi wo social media especially TikTok ha omo so jagu nsem nim especially mahuma bi wo app we so one de ne nsem a oka nyina aya ade a ede ntokwa ni nipa kunkum eba ebo man papa ne nsem a bia moja pade ni nyina mo hye omo moja pade no ebo police fo no soja fo no mo wo Sawla ni Italia mestre Ghana police for ne se nenko pato o montokwa no ye money kosa papa we hu because the kind of message, the kind of information, the kind of speech or manual TikTok app we so enya de asumdue beba na ne yam ya ne se ono na oti baabi so jagu nsem ni mu ono na oti baabi e kan nsem a o so jagum se omunkunkuma mo omomanto oso e gonjani sana oklem oso no oye gonjani na mitimi kan nsem ni nyina na mom ne nsem a okeka no de nsem a bo man egukuro what as enso on na busua ete bunu east baabi a amanten a omodwe omo ho oye adwuma gini sika gu ne bottom oye adwuma gi sika gu ne bottom oni oyire edi omodo what as na waka kira wo gonjani ne brefu ni se munkunkum ho because of assassinity but sani pa no soja gum no onti krom ho bi eti me ka kira mo ono ogina ni wo baabi na sa wo de wa dwi masaritan ka o se onye hufu a kono na o soja gum adenti na onti krom ho bi na ono ka kira mo se mo nkokon
enti asem hu se onu mom a onu soja gum no e se onye hufo a omra meko ne ntokwa mo hwe ye na mantie no masra Ghana police IGP tetenu Mr tetenu e ba sra ne se o man ani nkosa ankofo no omo preachi o man nkofo no e monitor social media obi bia so jagu san tokwa ni bia no omo amra ne ani ni because Ghana aye o mra e wa ha utina baby kan sam ama sansam na utimi ukan ne eden tokwa ba omanim na eden tokwa kokuro bi so a ye wa ho kwan se ye chew na obeyi hu ano ti sankofo na mu soja gum na mu so mo ntia asem especially samai no o ti amanten bunu east region baby a o di sankwa sasam no Ghana ban ni because enkure ehuna mane e wo Sawla Tuna Kalba empanfo ehuna mane me ehuna mane ba one ne yire ati baby na onwo mani oni abadaye oni akoma bia e no no soja gum ne ma onti krom won pobi but na adwen wo fomiti anwi nipa ho o si yenkum nipa omunkum nipa because of assassinity. God bless Ghana. Sawla Tuna Kalba for asasi kakraka idamu kuromu ho e ba na asasi a kuro be na won asasi sen Sawla Tuna Kalba for I didn't tell normal yes so simple things mutimu raise mutimi ma ho ba asem Ghana hasa nti ade a sabio the information I made it is alleged say asasi bi na omo da ma private developer bi and I didn't talk about sabi innocent souls wu ho and innocent souls wu ho enkure wu ho hwe nipa na anu na omu won wura because of ekun we nti mpanfo ya mu wo sa kuro no so hwe mo yakopon woni enti odi mu si kuro na no yakopon woni enti omamu be kuro mu ahemfo ni acheame ni wan eye sumje se na asamba mu betumi aka ama pepeyo aba nti ya adente ye leaders adente ye omamu mpanfo adente ye ohene nsem bia se nti aize asamba pe na innocent souls no munni hwe no na omu we ya sa asema me kan ubenya sabi kwabrani bi amana bedi matam wo hanom se me kama no ntum enye me kuro masem na sabi o mo tete Sawla Tuna Kalba o no sabi o munya nipa mo na Ghana fo nipa nkwa na edu ba bia yempanfo bi ni mudidi agro sa mutimi ko ade ketekete bi ho Ghana ha nyina fo na sase wo Ghana ha nyina fo na yesirem na mo to na mo kun sa kun sase ho asase ba kwa it is spared alleged information no almost so mo da ma private developer bi and na farm akoso ntiase and na we so ntiase and so ntokwa and na nipa kum tokwa we nkwa nipa nwu ya kro almost nipa 9 and na ewuom ntia ya sempa no we ye nim guase we ye nim guase mpa fam wo kro no so ne mo amu titi ma sabi mutimi shamra mane ye mo mutimi kabi mane ye nim guase na aka kro no. God bless Ghana. What I say, Ghana ne pasumdwe. Mahama ye Gonja ni. O make sure to solve that as I do it. We will get in our Ghana. But konto kwa started this since ba omi akoma since ba omi akoma brebu ba omi a since ona I catch a boy. E was omunkunkum mo. Now Gonja Mahama ye Gonja ni Gonja mafia. What I say, Gonja mine 8 more on so team solve Gonja entokwa no. Yes the partner so worship ama Ghana for. Obeto a kire wa adwen ama me. Ewa comment section. How you Penyah Block Media, Accra.